Reka mbasuze kandi mbifuriza ibihe byiza buri mu mpande z'isi zigiye zitandukanye byemve ni kwizera niko nitwa muraho neza bakunze bitoza TV Rwanda. Uyu munsi tuje kubagezaho amakuru avuye mu karere ka Muhanga, aho urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rwafashe icyemezo gikomeye mu rubanza rwari rumaze igihe rukurikiranwa n'abatari bake. Abagabo bane bari bakurikiranyweho icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo wabo bagizwe abere, nyuma y'uko urukiko rusanze ibimenyetso byatanzwe n'Ubushinjacyaha bidahagije kugira ngo bahamwe n'ibyaha. Ni bande bagizwe abere? Ni iki cyari cyatumye bakurikiranwa? Ese urukiko rwashingiye kuki rufata iki cyemezo? Mukomeze mukurikirane iyi nkuru kugeza ku musozo kugira ngo mbabwire akantu ku kandi ndetse n'impamvu bagizwe abere. Byemve ni kwizera niko nitwa, reba hasi ndetse subscribe uyikore kugira ngo ibiganiro byacu n'amakuru yacu bitazajya bigucika. Urukiko rwisumbuye rwa Muhanga kuri uyu wa gatatu tariki ya 17 Kamena 2026 rwasomye urubanza ruregwamo abagabo bane bari bakurikiranyweho n'Ubushinjacyaha ku cyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo bari bafite. Aba bagabo bane harimo Ngendahimana Patrick, Kayitare Joseph, Nshimiyimana Joseph ndetse na Dushimiyimana Christophe. N'umwanzuro w'uru urukiko rwemeje ko ikirego cyatanzwe n'Ubushinjacyaha kidafite ishingiro rihagije, maze rufata icyemezo cyo kugira aba bagabo abere, ruvuga ko badahamwa n'icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo wabo. Mu iburanisha ryabanje, Ubushinjacyaha bwari bwaragaragaje ko aba bagabo badashoboye gusobanura urwego rw'umuvunyi inkomoko y'umutungo bafite. Ubushinjacyaha bwavugaga ko imitungo yabo irimo imodoka, ibibanza ndetse n'inzu ziri mu mujyi wa Kigali ndetse no mu karere ka Kamonyi itajyanye n'ubushobozi bwaturukaga mu mitungo bakoraga. Kubera izo mpamvu rero, iyo mitungo yari yarafatiwe kugira ngo hakorwe iperereza ryimbitse ku nkomoko yayo, ndetse banasabwe gutanga ibisobanuro byuzuye byerekana ko bayibonye cyangwa se uko iyo mitungo yabageze mu maboko. Icyakora mu kwiregura kwabo, Ngendahimana Patrick n'abo bareganwaga babwiye urukiko ko bafite amateka maremare mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Bavuga ko ibikorwa byabo by'ubucukuzi ndetse n'imyanya bagiye bahabwa mu bihe bitandukanye ari byo byabafashije kugera kuri uwo mutungo. Bamwe muri bo banagaragaje ko abagore babo bafite ibikorwa by'ubucuruzi n'imirimo ibinjiriza amafaranga, bityo ko nta gitangaje kirimo kuba bafite imitungo ifite agaciro kangana uko nguko. Aba bagabo basabye urukiko gutesha agaciro ikirego cy'Ubushinjacyaha, bavuga ko bamaze igihe kinini batabona uburenganzira busesuye ku mitungo yabo kubera ko yari yarafatiriwe. Bakavuga ko iyo mitungo rero itajya ibafasha kuyigurisha cyangwa se kuyitanga nk'ingwate muri banki cyangwa kuyikoresha uko babyifuza, bikabateza igihombo gikomeye. Mu iburanisha ryabanje mbere y'isomwa ry'urubanza, abaregwa bavuze ko bamaze gutanga ibisobanuro byose, banasaba urukiko gufata icyemezo gishingiye ku bimenyetso byatanzwe. Nyuma yo gusuzuma impande zombi, urukiko rwanzuye ko nta bimenyetso bihagije byerekana ko aba bagabo bakoze icyaha baregwaga, maze rubagira abere. Iki ni icyemezo cy'urukiko gisobanuye ko aba bagabo bane bakuweho icyaha cyose bari bakurikiranyweho muri iyi dosiye. Ni umwanzuro kandi ushobora gutuma basubizwa uburenganzira busesuye ku mitungo yabo yari yarafatiwe mu gihe iperereza ndetse n'urubanza byari bigikomeje. Iyi ni dosiye yari imaze igihe ikurikiranywe n'abatari bake kubera uburemere n'ibyaha bari bakurikiranyweho aba bagabo ndetse n'agaciro k'imitungo bari bafite. Mwebwe murabona mute iki cyemezo cyafashwe n'urukiko rwisumbuye rwa Muhanga? Ese muratekereza ko ubutabera bwakoze akazi kabwo uko bikwiye muri uru rubanza? Twandikireho igitekerezo cyawe muri komanteri. Niba hari ubwa mbere ugeze ku Itoza TV Rwanda, kanda subscribe kandi like ndetse usangize abandi aya makuru kugira ngo bakomeze kuyabonera ku gihe. Mwakoze cyane kudukurikira, nanjye ndi kumwe namwe, tuzongera kubonana mu yandi makuru.